Hello everyone, I'm Lily Saoyan. And I am Banshan. And nikom ngadap na kajingkmen namar by ngila bendang nang hapani kapol and I play here Kiki Garrett one pin rope but kum juru ik team barok way but production jong ka film kadaw kalong sisya ka film ko ba internet but ka ba yabe sisya do kata kabala kata ya kamensim ko jong but ya barok ke blai kini ka film de kindiat in kran Banshan phang ga jing sna jong kini ka background music ba le nta ka film kada te kani ketika sin paningkong bangala sim ti ka kam banle music background te ketika what do I say? It's an honor to be part of the film and like your experience born hero nama born kijing rai bangasih le kilong untuk R&B dance type and then lomba kani ka film part ni la pair ka long completely mostly percussions and strings la gitu la penbiang ru dai kiki la patai la pen yumai so and yaki humming and all like really like lang Tidak bisa betul te tu good nang sasiawan pe So you have to see it for yourself. It is amazing. It is one of the best. It's oh my gosh, really emotional. So it'll be releasing on the 25th of November. So I hope to see you all there. Puron. Thank you. Kulay ni barang hari Kiki Garrett. Buat ngari banding pangro, buat ni kuah pan penas pi bayar ke film. Kadau ni berlak dah habis cinema ke art pesantren mentau benai nampak gua kaham mentah ke sini sebab dia ki kaham mentah sini sebab dia tes ubah ke baru kipat pa babinwan ajen kerjaan ini lembawan like dah kebawan sya cinema hall bangun pet ini ke film ni. Buat ka kapor man pergi ni ke film kedai ben kapor katwe beje, beje, san beje buat news thing. Buat kemau kani ke film ka sedang baik take be kapor, buat kakut ru take be kapor, kanam tam rasi second ru. Namal baik ni ke film ni film control suruh ni, la control be ki ke satellite be. Te subha ban ni bempon, buat kata kapor jom pi kedai be bapi one ajen kerjaan ini, kenang ba kaya ka bani trace tong ru min sultanat shu ban dan trace tom shu nang is kamat mo Te kata hi mo ngaru ni dah keren na tani tanya mentas ni ale premier hani hayut center te ni sultanat shibun ban ni yo ru ka ki jingero shibun mo na gitu baro ki pet ki omba ki dahun shisha berpet te ni kwa ru pada na ki pat ba ben wan bin ban bao pada long bung nomor ke film nomor ban ka shong pada pi kipat ba ini nomor ban ni nisna film ya pi kipat ba ban kunju ru baro ke Puron ke Tyngshop ru ke le stong ben hapo ka screen kena bakil internet ban ikwa hi mo ban bapin ong baka ka best ne kam best ya ha kata por ringi ru ngis ngo ba to da ka best ru ngis ngo internet da ka best ru pada long ngis ngo ba to ngin nang ya tres tom shushu shkaman te tangga tai so shisi ne kerpat yang nabi paro bapinyawan kenang syaka biju cinema ka arbu santai boleh sibuk